program and Cairo Roche. Radio program nembe isakayo line isaktuaw. Upweke program which aban bachowe nan wewe. At chumal kaypani bank prangkala poko. Raksoko and Pompeu. Wala bank pransonan ko. Waun tilkan ko. Nanalang ko. Nan kanye ko. At chumal waw chorot ang kapnan Pompeu. Karyang kapna. O Jonah Machmal Cabinet, Speaker and Legislature, o yang mamuchong ko kasanat kan, songko pong lapalap o yang mamusongko pong kan. Kay tiche ka ng pelyansiyak, mumotso o nantakan government silu, o utak putakan Pompey unsak. Sang punlap pachotiton kalapan Pompey o pachotilalet kap na marami. Cairo Roche sa Parliament Pompey radio program mawiyawita. When saksakaray John Pompey, iroralap kasampalkan mawiwiyawit na mokmokit na napsangkat na. O ngay Juan Rita Latore, mawiya Local Government Liaison Officer, PIO, o Heinrich Stevenson, mawiya Public Affairs Officer, may pampakita, out the pen radio program and ranwatch. Hirakayo, Cairo Elche, Pan Capese, Wuktaklan, and Susan Wayne Pompey. Nempe State Law Tuaw, Li Line of Kiesak, Line Isak Tuaw. November Isak Riau, Rekte Isak Tuaw, Ye Ran and Suslap and Wayne Pompey. Chaiban Usata, Kapna, Karyang Kapna, o Joel Kan Pinang Kokosanet and Wayne Pompey. Rekan Mewuktakla ng Kosanet Watch, KU, Title Asak and Pukan Kosanet and Pompey, Irachich Limau, Line of Kiesak, and some Kaptolong Sindukon Peki and Mia candidate. Wuktakla Watch, Kasawata and Somaramasamen pa Kaptolong Sindukon Peki and we are candidate mensang ran opki on ran opki silisa o kasoneti and so the ran me nomination petition kan pan kapurpene sang ran paisak limau on ran tuisak. Mitch me wewe me nomination petition on su slap and November sak riau riakate tuaw pan langong way tokon ni July limau Rekte Isak Tuaw o Kopurpurtong ni Obsenusus Apos Isak Payo Rekte Isak Tuaw. Karaka mochomoch en muitan tadikan en kun tawi te kakan candidate men Opis en usus AG o Molong Kopung an so charan check o tawi kak en uya candidate men. Match moitong and so char option usus and print palette manaman o katarong iraison ususkan mepaki usus and absentee ballot. Match pilmoiten and so char absentee ballot kan mepakatar ng post office renlele ni option usus o konoti watawat. Karyao Title Isa kan Pukan Kosanatan Pompey, Irachwichit Limau, Line Opie sa Limau, Kawalyalitan Candidate. Candidate men, Mela, the Kapresangatan and Pallet, Murin Richitier, Nomination Petition, o Eleta Sola Candidate, the Sola Icharan Candidate, on Eu Loptin Sus, the Wakan, Waliepen candidate meno, menela, te kapresangete nan pallet, te katierakta, me soche kak kuya candidate men, kak kaptolongong election commissioner, ran limau muren kaptoin maren candidate. Title Asak, irachkuchuk, wano, line of Kiesak wano, and Pukan Kosanatan Pompey, Pagpen yang usus maslikin Pompey. Waktagla wedge, karayray son pekusus and absentee ballot,
Ong song suskan makachkach te pachpacho maslikin pompe sang ran wanesak ong ran opkulimesak o kasawata ranin kapreto pagpangkan sang ran isak ong ran paisak mon ran sus tangata chuni sak limau rekte sak tuaw o pan richti miokcho besilu par rekte sak tuaw. Title Isa kan bukan kosonatan Pompey irachichi kwano line of kesa kwano pepen susong raikan mesoma o meseilok. Pepen song nusus wech nintwana taklar kosonatier mesong nusus kan memimi Pompey absoma o soche kakalang arewasan nusus kan nirane nusus te seilok o eleta rai sochepan miki ni arai wasan suskan ni rane nusus kak pekenin chung ang election commissioner chepta ran slisak o soche pantasang ran mon rane nususkan langatawak chope isak silu riekte isak tuaw o pan richite ni november isakeo parrekte isak tuaw. Title Isa kan bukan kosonatan Pompey irachichi kwano line opki Isa kisu autautan o kapurpurton kisinko nusus mewiyawita liki o mwasan nusus waktatla ang karirailan kumsaklan ran me election commissioner pangkatarong son suskan Mepeku sus and absentee ballot sang ran silisak ong ran paisak. Mech parich tau chobesak silu, riakitesak tuaw, o richitin in November isak keo, riakitesak tuaw. En Philippine sus o men katete, kanpan kaunaper o siltier o kleleti me soche tauli, lukapen pom mon ranen sus en noven basic riakitesak tuaw. Palet karos pananane lelpene ranen election commissioner mon richtian totok soche tauli ranen totok isu noven periesak riakitesak tuaw muren ranen suson. Irakariyaw Nyepengan chun wano riakte saktuaw karyang kapna the Honorable Rick Oliver Miawi Acting Governor Lukayang Oyanger Choweta Digital ICT Forum Tawiyala malam lapyo mawiyawiyar nanan kapnan Pompey Wasan wiyala malam peda palap kolonia Ong kwasan timepan sa wase kamatangala sa internet o pil telefon na FSM Nirichitan Wielaman Amwech, Honorable Rick Oliver, William Pierre Iyo Kapna and Pompey, Wiyan Chungal Sakartan Kosong, Ong President and FSM, His Excellency David Panuelo, Secretary Lawrence, O William State Chekan, O Pil Office Kan Mayang Pil Choweta, Wielaman Amwech. Irakashilu, Elder Kerry W. Kong, para Kabna and Pompey. Nishun Asia Kriyagadeshak Tuaw, Elder Kerry W. Kong, Mewia Aman Apostol, Kriyaman Nan Momotso and Church of Jesus Christ of Latter-day Saint, Nan Samba, Paragal Kabna Pompey nan an Kabna wasan Wiyalamalam the meeting Bila Balap Colonia. Karapa naman Chuwang Kabna Puenaleti Saman Anan and Sawaskan me Pompey State Anan me Israel Bangkok Sawaski. Kabna Peterson, Kasamoyer Elder Kong, o Yangakan, Opil
kaping kiyong elder kong songan sawaskan me Palian Church of Jesus Christ latter change patawan tar ong punpay elder kong patawan me aray mumod sa wat inang yang pil sawa sa Palian Roson Mau Wagi atay solar sakan te tungale pen sakatay kan kareta somau en suke mutilik mongyong angaterla nan Pacific Wood tenan ponpe iratay kan mepil paratanan tubana wat yei sawas on Palian Kamarain on Serin School kan, Melin on Palian Science o Math, Palian Roson Mau o Sawas on Inangyang Melil, Patrawanta Sawas Puyen Sawasa, Aramas Koros Mesang ni Sakisen Limbok, Kabinain Pompey, Kaping Melil, Inangan sawas wat opil sawas tigan me pali me Israel patrawanangar imon unian Pompey opil kaping kisangan sawas tigan me Israel inang yang ay sawas ya ke Pompey pan mau me pan mawong ton Pompey yusak ira kabayo Legislature Resolution number ASAP 12 line ASAP 12 Option Cabinet Aladir Resolution number 12 line ASAP 12 me alantar sang Legislature Katuaba nan resolution what patawan kosantier o Kalogtar on share Kalogtar share legislature metranta sang ni kabisale dalan late Honorable Fernando Scaliam me Wia Aman William Colonia Town nan Momotan legislature resolution what Itawen kosanti me Saisal nan Tidal Asia Ira dikito kuwana ulay na bukituaw and bukan koson na din Pompey ko. Koson tiyan out tayo sir trantawat pan itita siyang mayor o ale kamanaman sang council and colonia town. Ira kalmaw o kayong saklan ira kamanaman lan kasabul pugo ni soon Asia Creative Tuaw Gabinan Pompey Honorable Marcelo Peterson Sailar Memo Tagsidiko kapasa yung gamba office o agency kan nakapasa Kosantin Pugon Administrator and Office and Fisheries o Aquaculture on Clay Edson kasabul Pugawat chapta manaman ni Sun Isap Payo Riyakit Isap Keulel Sun Sidisak Riyakit Isap Tuaw Tenanarin Aisawiyo may Administrator Albert Augustine Pan Soda Bato Bombay Medkan Sakalar Kayo Euda radio program na kay Isap Keulay Isap Tuaw Mia Sawil Mamoy Iran kay namat te amoy Chungaliran Kalalaba Kongkak Katrin Malpe te Katawan Egar telephone number Silu Riau Sero Riau Limau Isu Sero te Malpe te Egar telephone and office kan Makin Pugoki Ewew Ira Oralapkan Me Sasaler nan programa Kalangan o may katin yang kit na niyo sa program mo, may ban
Kotomur, kalangan ng Rusia.